Pacer kumedwa Atiak-Amuru kama kumerki Jolo Rwot Richard Santo Apire yunge dua chel ma eno bedo igulu siti kama wana beka kili kan tele mo bedi ikian Rwot David nena chana gini ke Rwot Richard Santo Apire kumbedi Jolo le ubedi malia totwal i weekend eni i Amuru Amerika wana konchal eni ki kadakwa dugi. Nena lumyel chua makiti miel en anangi yang no rogo cho rogo chual machek kidwak gwak la ki ngo era pedak skat kira orama konya ba kadak ana abal ka mon era skat macho ti rogo ne ka miel da ko bir par wa ba lokata kwaro lokata te kwaro chela chel ti gien magen ginero ki gien magen gimer temone jima duong matime te kwaro Karma na mwenye ni mon pe goya wal na mon ko goya wal wang maduan ta Karma na mwenye ni kono tie vul moni mon pe goyo eta no te ke goy ne email te kwar ke wayne gwak cho no pero mo roko sekat ka dong tire na ke te ka roko ne no gwak te kwar te kumano so jimi te kwaro pero beru kumano pa awaje ni kon gwak no chuan ma che ga yelo dong pe is an assumption ni gwak no so Jemo kane lokata ta ko ya chiri yang no ki ruko chokchi ana ki ruko chokchi wala mal ma bu ta wal ka iskat ya chiri no yang chokchi tie soksi miel ma ana do ma cha onero ne anero polka ro ke ro chural ma chia ingeyo actually ki gena ki wa gena ta yes and no gi emulating inge the British era army British Wegi wa magolo ni First World War ni no give very smart people no girugo Johnson's trouser chural machia ki soksi mo manoti man leng kiri ka guru top noti man leng so atamni emulation go kwanya la kwanya arone minyor the smartness mon arne o wego po miel pachuli ma arane kiri we ka wona ground mi arane ma don chala chuli cultural festival ni first time my encounter no group down around me chet when guru ko soksi ma kwa ma dogole ma ta very smart Ukupe wa kivest pia guru ko vest guru ko chual machia peskat yes guru ko chual machia guru ko chual kake guru ko vest mata guru ko socks makwa ke mawio le mata this really looked very smart and to eni mayetika wachine eni ambera neno ko marwa kate kwar ke tikumaro kate kwar dog rucho ka ro skar kamiel ti dak miro do kan ko bin ko tete bal ko ne anga do ka po ne pe anga ma dak mo ro skar mati miel dak ka ma la cho mati o chwela cho ko mir ki ko nywa ki nen ko po ka ada dain era jol ma be ya mor mai nena Rwot Richard Santo Apire tika kara gera kenyu maleng dok ma be to ma ka be ti ka ki bot dana me atiak ma be me kiriti na ma kereni ki watika neno ne yob tika mete ki chara nyim me nene ki karla wirodi and to amir ben wachi while wa karla wirodi dana me rongeni it's a process any
Rwot Apire America aluo kumano obedo igulu ka obedo kaneno keta ketio ko je mukar matiano tiano doke kumbeti odagang ingedu achiel ma neno keta kijole kwede and keta kiwaje kwede ne king will always be a king kijole keta mero kijole kwede kirwat chi that is all up to the people magiti kuno mago jolo and amero wachi eni genoteka time ke kalkwar for diet ichabet mo karangechi panero loko bera gwenye iken en kirwana chana but also from filters lokani mano ni kumbeti rwana chana ti wako en to kiyero ngarmo at last they have come up with a communications officer ma atika mwenye ketika beko mera manenye okelo okona is a lecturer at Ndeje University. Me konyo dor kit me lok matiang matika ka. La lok and a prime minister. La lok pake kal Kwaro. Me konyo tiako nyo respond to media queries. Ikarma ambrosola don ki kwanyo la Rwot Debrone na chana yo beka loko jim egni wen kamalem. Mawa waje kanyi pera no tekni prime minister yino loko nyola loko beti no communication officer. Atamane gap eno berutie institution madit chalo ke kal Kwaro pero beru ki Rwot manuti ka loko chawa weng ijimi weng. In real sense prime minister karo loko ki media. Onyobene kala lok pa ke kal Kwaro tie is the same person ma chiaro bunyi lok pa Rwot waji ire tamme ka en biru beru waji ngoma tie en tamero wachene mistake matika time ikumalo mi Uganda. People don't understand the value of public relation. People don't appreciate the work of the media. Dano ngiyo kigen makaloni popcorn media eni. Ngaremono logo. May no logo bene kelo nyane kendano. Gen gitamani that's the best they can do. And amero wachi for kal Kwaro kumbeti. I think that's the way to go. Inero amero wachi ni papi regular chinchan is a good thing. PM is the first time manager and officially ma eno logo. One kitchen again. Most of the time when ngaremono beruka logo. I meeting magweno bera chair yen mau beru ka chung chalo ene tika lok pengo pike kal the new group magitika ngo fraction mon matiko opposing which for me was from the first time ni chair ni tie ni pap it was fraction mon manyan tie er ngaro bera lok pegi tie it was not this thing ni Rwot e kal lok kar chet because lok marama kar ki dog Rwot keno kene reversing tag. Yes. Eto karki dogla rubi man la lok parwot. You can deny it and he owns his own statement. Yeah, you end wrong watching it. Yes. You better time mege challa lok ma but he did not seek consent. Yes. Kano karati kuma ene ano takati. Chi wa mero foi Rwot Apire me karo ke nongo kar me dogang. Ante nene yupti ka biro ma diet ma chak ene ni chalo Wanlu TV. Way dark ka kelo live update pe yup matika biono Rwot. Teachwa eno. No biro. Eno teachwa. Teachwa me kele iwo kan live. Wamero wacha berne team parwara chana. Do whatever you can do in your capacity. Nerone ke bayera ochumate.